Ih, strike bosku. Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi dengan saya Teguh Ilham Firdaus. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya mancing di Lubung. Kali ini saya mancing nggak sendiri, tapi di perjalanan ini masih sendiri. Bentar lagi ada Om Unggul Angler yang menyusul. Inilah jalan menuju ke spot. Perjuangan sekali bosku. Inilah spot kita. Nah, aduh. Inilah spotnya bosku. Kali ini saya mancing nggak sendiri bosku. Nanti katanya ada Mas Unggul Angler nyusul. Mungkin beliau belum pernah ke spot ini, makanya saya ajak ke sini. Kita persiapan dulu bosku. Di arah depan itu kampung saya bosku, Desa Daya Baru. Jadi saya mancing ini tetap di daerah saya. Saya menggunakan umpan udang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, you're chilling in the rain.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Jamihong itu. Kita coba lagi, bosku. Strike, bosku. GT, oke, strike, bosku. Mantap. Wuhu. Ngeri ya. Langguran ya. Kan enak, Bang. Kalau gini baru mau makan saya nih. Oh, Mak. Siapa nanti malam ke meja? Dapat lagi kita, bro. Dapat lagi kita, bro. Ini yang ketiga. Mantap. Kalah kita, bro, 2-0. Waduh. Tenang, bro. Waktu tinggal 2 jam, bro. Oke, lanjut. Sambil nunggu ikan, kita makan buah-buahan hutan ini, bos. Strike lagi, bosku. Itu aja ikannya. Iya, bang. Cobalah dulu. Strike nomor 4. Kerapu macan, bosku. Nah, itu dia tuh, bang. Ikan apa nih ya? Bukan. Salam. Hah? Bukan. Kayaknya, bang. Bukan kan? Kayaknya ini. Ngapain pancing? Bukan buntal kayaknya nih, bang. Is. Strike, bosku. Aduh. Bukan kan? Enggak.
Kampret. Enggak, Bang. Bukan buntel itu, Lupi. Hari semakin sore, ikan pun sudah nggak ada lagi. Jadi saya putuskan untuk pulang bersama Mas Anggur Angler. Jangan lupa like, subscribe, dan komen karena dukungan dari kalian sangat berarti buat kita berdua. Oke.